Hadian kejengwan Shimtiu Abilash Baranwal kumu Deputy Commissioner Batamai ka Distrik Riboy. Kinang yalam kesenjuk kirang basnong ke Distrik Riboy haka katsan trik unaitung arhajar arpusau kelele ikendo ya u Deputy Commissioner hak Office Terikam Juu menekran halor kimat ke Bokongsan jong ke Distrik Riboy. Habakran higilat patai kubor hadian kejing kendo ya u Deputy Commissioner. Uba Bibi Makdo Chairman kesenjuk kirang basnong ka Distrik Riboy uliatho ba kelii ya kejing syakan tho akibabon kiliang ya u Deputy Commissioner Barim. Manakala yang kesenjuk jengkirang basnong kim kwa ba uni u Deputy Commissioner Batamai ba unsya akan tho lang kumjo. Henry kum kirang basnong ki kwa ba uni u Deputy Commissioner un aya kejing trailang rengkat ba kidor basnong bat kipat ba jong kathan. Uba Bibi Makdo uliatho ba kamat kebalayo bandra hakamiet jong Deputy Commissioner. Kalong halor kejing jelai jong gendong di drugs haki jaka boper jong ke distrik. Badloong batang kirang basnong jong kisnong kin amla bante lakam ya kini gendong di drugs. Loong syok bagajing jelai jong gendong di drugs kisnong kala pen kiau ki kam sniu nado ka kam tu kam thiem bat kiwe kam runar. Balada kisnong kayo ban kem yakum kita gendong di drugs bat IT ki pudet lai I batang kat tu kene por kilalat no. Dai halor kene gebenta bagi loong badan kam bagi bor penek distrik bat ki bor pulet bagi dan kam menetrailang rengkat bat ki dor barsnong. Uba Bibi Makdo uli thuru bagi leyo benekran negawai pat kamat bakata kalong halor kajing dawa ya ke inline permit bat MRSSA ya kabal dawa degi babun kiseng haga jela. Uba Bibi Makdo ulapan pau banamar baga distrik Riboy kiri kejing khang ba jong jela Meghalaya. Bat bun ki breu ki bamde ki try jela ki barung bami hak distrik Riboy. Kumta ada kam don kejing trailang bekirang basnong kalong ke bae ba bante la kam kene kejing rong jingmi bean jong ki breu ki banabar. Amar bade tang kirang basnong beki nong snong ki bala ban itu ki breu ki bamde ki try jela. Bon bijing sakan to te nakata daw bangim ko bon UDC Bomantaru unam ha aki bon bijing sakan to un tray rangkat bat ngi ki dorbasnong bat ki pajbai kumju bat ki kon joka Riboy district ki brokoi e ki mat ki bangekran metasni bon DC kalong ba sapang mereka jing tray borba jong drop sa kaleng ki jaka jong Riboy district ya ki ba tang mangi ki basnong imla su ban telakam telada mangi ki basnong i obat ya ki di drugs ki ba di drugs su ladang i ai saka anru tang sikentar kental lalai telada ngile mangi ni pedan kam na borsnong ru ki ong bawat jubat ya ka anya kti dei kata jing ka ba mangi ki basnong ni ya kendu enrei kai ka bang ismutu ba lamda dei ki jing trailang bat ki basnong kancam jenjar sibun ban kendu ya kini ki jing sniu ko drugs mar ki kena di drugs ki tembi ko bun ki jing kumar posnong ki jing penhuri ura posnong ke tu ke tim ke tok ke skor kata ke dei ke jing long jong ki kena di drugs badai tanggirang basnong ki bla banitu ya kini ki brio kabar ngi kren ha ki jing dei bat kini ka jingki jong ne galer ILP galer MRSSA kabaki kon samla jongi kilayele ibdan kam ngi hari bhoiru ibabun ki non tribal ki balek ki bawan ki borong ki bami tenre lamda dei ki jing trailang bat ngi kir basnong bat district administration ngi nomla banitu kino ki bawan kino ki borong ten mar kata daw maka dei ga gateway jongka Riboy district dei ga gateway jongka Meghalaya jongka ne nodisi umagi ong ngi don kam ya ki jing trailang bat ngi kir basnong mar kir basnong itu kino ki breu ki bawan thamai kino ki la saslam kino ki baba bat kino ki basni tang kini ki mat ki bangya kren tang si publish board